lagine ɗo felidiro gon ɗuuɗi entre ɗaɓɓoɓe laamu e jogitiɓe laamu. hande sa nani ɗi fayamini mon woni ferade a sikka yo meeɗa yaadude e Mamady Doumbouya no andirɗon noon CNRD on hande ɓe andintinni woyɓe ƴetti disposition ji fi sécurisugol jama on itti le 25 ɗo ha le 31 et 1er janvier awa ko andingol jama on mo kala e kala mum reena gongol no ɓuri ñawda gongol haray ka tigi tigi ka Saare Conakry CNRD ƴetti disposition ji ƴettugol garde darna e rompoyeji ɗi fof hadde kala ka yarda e Conakry hay sa bonna ara hiɗa huuli joni noon ko ɓen tigi darnaɓe ɗo woni hulata Allah hulanta population muɗum o woyɓe jonna e rasi jattugol téléphone ji wippo sakuji darna yimɓe palpiyaɓe ɗum ino feƴƴude Conakry fewdo ɗo ni kadi ɓe hattal ɗon tungoy haray crédit kaba holli wo patrimoine général waɗa e kadi sarde e kono falna ɗo jama on jontata laamu ngu on ɓuttinanta yimɓeɓe awa ɗum ɗo no hulɓini CNRD yoɓe watta yila e ko woni kon arde yeeso sabuna hande ministre ɓe puyno faala yaltude leydi ndin kono hino tappa kasaka pale goto busata hay goto busata par ce que bus pitete woni e leydi gouvernement d'union national FMP no andirɗon noon hino sonkede entre membre ɓe ka CNT e Dansa Kurma sabuna fenade fallade nde fof woɓɓe no opposi woɓɓe opposaki no andirɗon noon télé ka CNT koni kon yirde ñalla ton wana e jang woɓɓe no yide no détourna woɓɓe no hollude ko halta kon hino firta ele ko no woniri ka CNT ton ko halta kon hino firta ay no andirɗon noon serment ji ɗi CNRD hollunoɗi fof ko haldano koye 0 heure ɗum lannata le 31 décembre à partir de 1er janvier haray ɗum ɗon lanni kono ko yiya ɗon kon wana ko woni landude nani joni ɓe addi ko wiyete Corée Fondation opposant fof raɗama politicien fof fankinama c'est à dire journaliste fof deƴƴinama hande leydi ndi woni leydi yiɗuɗa añuɗa ko ya fanko sa fankali e hino ko ɓe woni huwude wonɓe ɓen to laggide awaɗen addetinna dow ta jama o yejjutu fi Habibou Marwan no andirɗo noon kadi Ousmane Ñeeloy goɗɗo anda fi makko depuis ɗum waɗirano wa Samakala hani o yitaka kaw kinapuno kaɓe kinapuno Ousmane Ñeeloy goɗɗo meeɗamo yiide ayno hara yiɗe yewta fi en justice on fota ko yimɓeɓe wona toñede nangue kon inchallahu 20 heures ɗen fof hiɗe nodditi yimɓeɓe ka YouTube men ka Facebook men fiyo ɓe wawa arde ɓe jento ɓe anda ko woni ñallude hiira e Saare Conakry nde ɗi vidéo ji ɗo ko andintingol on tun toɓɓe seeɗaji yimɓeɓe ronki laamu Mamady Doumbouya ngu kono ala no waɗe sabuna jama lagino wawal taw feppude conjuga verbe goto mi toro jama o yoɓe accu pirangol leñol maɓɓe kamɓe tun hande ko woni kon feƴƴude ka sosoɓe feƴƴino ka fulɓe ɓen fewndoni no feƴƴude ka forestier ɓen no feƴƴude ka manikaɓe ɓen har yo sayi fewno ɗum feƴƴayno ka fulɓe ɓen hay min wolanno on nanatano ha ƴettuɗon min ettuno kono hande ko feƴƴi kon géré Corée on en justice ɗon foppo yii donc haray mi sikki tun joni haray on andi kon no fulɓe tallallake ko wonno naɓude kon o yaafinoto partage on o vidéo maximum possible CNRD on ko moɓa ko lancama haray le 31 décembre koko hewti ko balɗe 6 woni ko lutti kono noon woni ko prépara often de opposition wo kamɓe si feƴƴi le 31 décembre haray ɓe reconi sa laamu Mamady Doumbouya Mamady Doumbouya goye waɗino en desiwde Mamady Doumbouya reconi sa parti ji politique ɗi o reconi sa FNDC o reconi sa mouvement hay e hunde sina mouvement soutien CNRD donc haray ko noon duwa batade fi on wonu maintenu intégré dans les combats donc ko ɗum falno hande tinde on jaram musidɗo am belangaruɗen famiron hakkillara wana ɓerde ciao ciao